Ibyaha by'ihohotera rishingiye ku myanya ndangagitsina rigenda ryiyongera mu Rwanda nk'uko bigaragazwa n'ubwiyongere bw'abangavu baterwa inda aho mwaka ushize bageze ku bihumbi 23. Igikomeje gutera impungenge nuko hari icyuho mu butabera buhabwa abakorewe ibyaha by'ihohotera rishingiye ku myanya ndangagitsina nk'uko ubushakashatsi bw'umuryango Serura uharanira kubaka igihugu kigendera ku mategeko bubigaragaza. John Mudakikwa ni umuyobozi w'uyu muryango. Urugero ufashe nko mu myaka 5 abana batewe inda bagera hafi ku 100, ukareba noneho abantu bakurikiranwe mu nkiko cyangwa se mu butabera kuri icyo cyaha cyo gusambanya abana, ubona imibare itajyanye kuko ubona hafi nka cases zimaze gukurikiranwa bavuga ko ziri hafi ku kigero cya 30% y'abo bana baba barasambanye. Wareba abafashwe ku ngufu naho ugasanga ibare dufite hafi y'ibihumbi 4 ubutabera bwakurikiranye, usanga ababihaniwe mu by'ukuri ntabwo barenga 10%. Ibyo rero biratanga biteye impungenge yuko iki cyaha cyangwa se ibigize kino cyaha iyo bidahanwe abantu bakurikiranwe, abantu bamenye ko ari ibyaha bikomeye kandi nyamara amategeko arahari akomeye anateganya ko bagomba guhanwa. Urugero kubasambanya abana hagati y'imyaka 20 na 25, ibyo usanga iyo bidakurikijwe abantu bifata nk'ibintu bisanzwe. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko kubura amakuru ahagije ku byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina ari byo bitera icyuho mu butabera buhabwa abakorewe ihohotera rishingiye ku myanya ndangagitsina. Afrika Frederic ni umugenzuzi mu bushinjacyaha bukuru. Ikintu nabonye kimwe gisa nk'ikibura ni kumenyesha abaturage uburenganzira bwabo, ntibatinye kuri kuvuga ibyababayeho kuko na bya bintu bagaragazaga by'imanza zitsindwa ari nyinshi ugereranyije n'iziba zarebye bikomoka ku kibazo cy'ibimenyetso. Rero usanga hari igihe abakorewe icyaha babihishira, hari igihe babivuga harashize igihe ku buryo kwegeranya ibimenyetso biruhanya. Imibare y'ubushinjacyaha bukuru igaragaza ko abagabo ari bo benshi mu kwijandika mu byaha byo gusambanya abana no gufata abagore ku ngufu. Nk'ubu kuva muri 2017 kugeza magingo aya, ibirego ubushinjacyaha bwakiriye abagabo barimo bangana na 97% basambanyije abana, naho abangana na 98% bafata abagore ku ngufu. Abagore basambanyije abana bo ni 3%, naho bafashe ku ngufu bangana na 2%. Daniel Hakizimana, Flash TV.